Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Silakan masuk dulu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, ini saya punya map. Tuh. Oh, tambatan S1 ya? Naik kalau Kimboro Iwara ngalepe surat-surat Kurungi somongku ak bambang ngalo asa bukan toro pusing kai Pura pangkalengku mikari manjama naku amen pokan toro Gilin ko manjame landri ambing gona bagian ku narima pagawe Ngapa magonto na uloyo kamu mamo? Ini kariman jama, Ma. Teka malang itarima kung jama kuna tenan makidasi, umuruto lang itagan lagi. Ma, pemaporang, Ma. Sabar ako, nakapamendian di kantor ka. Sigapan yun ano, apa ka diyan nandiyo? Kantor ka. Iya, ngirmam gitu ya, Ma. Day apa koy? Kamu doit para lu, Ma. Korenan ito. Sila usuk kokong ko apa, Ma? Tapos nga mi. Anjo bone anong kwe, lami kayo ah. Jangan kalah may kayo, kung ikaw buno pa yung magkanasay. Rai sarau Kimboro Iwara ngalepe surat-surat Kurungi somongku ak bambang ngalo asa bukan toro pusing kai Oh, sila naman tongkol, sudah tarima kung jama. Asa surat nikah na yan manuwerang ngasing. Masa surat nikah yang teralam, Ma? Oy, kata na tariman ko na surat nikah, kung wera men dyan di kantor ka. Kati ko niya susungin, Ma, Hindi nga kasi na nakiksusong eh. Iya. O kung nagkamakamala, isang kalam ako. Nagkipamisigapan yung direktur mo. Kan, Ma, gampang eh. Sila, taya mak. Rai kalau Kimboro Iwara ngalepe surat-surat Kurungi somongku ak bambang ngalo asa bukan toro pusing kai Pura pangkalengku mikari manjama aku amen pokan toro Gilin ko manjame landri ameng gona bagian ku narima pagawe Ma, pemaporang ah. Ini kantor antariman jama. Ante kama, itarima kung jama. Una kaman yung tanja-tanja no. Kerja apa, Ma? Tanja pudek ko. Pero karong ko pawang. Binaya rin na yung dari kantor kan narima niya pagawe. Maruang, Ma. Anjo kapal ka biberena. Anjak ko nga boy, Ma. Kamasaan kan kuma. Kamasaan ki. Balukang asing apa-apa iya. Saan naman ko? Niyan dyan nilang palukangan ko. Nya bembe makruang kayu.
Kumari kami.